Kajing itu kini ke yaki kini ke poradab kamari pembaik itu hemitin. Daang lada kismen faktori aigi ikarai hapok ke kendai terin. Teguwi kubusnya suku ong naik kesni kendai terik de yecham I kismen faktori daman gele kawabat daman gele usok wadayo kawadayo ukaya usok. Tengah kerpat ele igi pajba wahaga khatwi terik ubnai wakhatwi usnem arhajar arfawi wadau ke meeting I haite ha nyau mer hajan tulkit ke general meeting haipor khat arbaje kadu kamte kerpat yo pajba ubun ulang unong ang emtrok snyau ba yawan uwi pelaj ke por ko koridor yang pi ducis gi don hi wi decide ini ki kam moro